Pamirsa Polda Bali ngelaksanayang gelar pasukan operasi Lilin Agung warsa kali-tali tigang likur reng lapangan Puputan Margerane, Renon, dan Pasar. Ngenenin indek usaha peneraptian Salami Nataru, Polda nyagayang Satgas Anti Teroris reng sejeroning ngelaksanayang antisipasi aksi terorisme. Gelar pasukan Inucap kapimpin oleh PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, miwah Kapolda Bali Irjen Polisi Ida Bagus Kade Putra Narendra, taler kerawin oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Harvendi SIP MSC, miwah pejabat sanelianan. Saking hasil rakor lintas sektoral ring Jakarta miwah kementerian-kementerian ring sajerning ngarembe peneraptian Nataru sepisanan pengrau masa kampanye pemilu sampun ketampenin oleh Polda Bali melarapan antuk laksanayang rakor lintas sektoral. Kantos mangkin kekantenang samian sampun sayage. Perkanti taler sampun kemargiang skadi indik pikobet distribusi BBM pabuat pokok miwah sanelianan. Samian sampun dinas tur sayage ring lapangan. Ring pemargi operasi puniki manut Irjen Putra paiketandane memperkanti sareng personel TNI miwah instansi sane mepaiketan antuk nyarengang kali-tali 700 ciri. Punike taler ring antisipasi terorisme Kapolda Nugesang sampun nyiagayang Satgas Antisipasi Bahaya Teroris. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.